Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo buri uko dusizeho ikiganiro gisha ugiye utucakira mu ba mbere. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu wahariwe mwiza wo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kureberamo amazina 20 y'abana b'abakobwa agezweho cyane mu gihugu cya Sudani. Ushobora guhita muri mwe cyangwa se abiri ukaba wakita umwana wawe uzavuka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye gutangira. Ndakubwira izina ndetse nkubwire n'icyo risobanura. Umwanya wa mbere rero turasanga izina Razia. Razia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero ushobora kurihitamo ukita umwana wawe uzavuka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Izina Razia rero risobanura kunezerwa cyangwa se kunyurwa. Kabiri turasanga izina Zahira. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura umurabyo cyangwa se urugomero. Gatatu turasanga izina Amira. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura umwamikazi cyangwa se umuyobozi. Kane turasanga izina Aziz. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura umukunzi cyangwa se uwo gukundwa. Gatanu turasanga izina Jamil. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina risobanura umwiza kandi wiyemera cyane. Gatandatu turasanga izina Naima. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura ituze, ihumure. Karindwi turasanga izina Shadia. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura umuririmbyi kandi ufite ijwi ryiza cyane. Umunani turasanga izina Soleil. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura inyenyeri. Icyenda turasanga izina Nadia. Iri zina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero risobanura icyizere cyangwa se umuntu uhagararira abandi. Icumi turasanga izina Rania. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina risobanura urebera abandi. 11 turasanga izina Iba. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura impano. 12 turasanga izina Alia. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura umuheha cyangwa se umwamikazi. 13 turasanga izina Nafisi. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura agaciro k'ikintu runaka. 14 turasanga izina Zarina. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero risobanura umwamikazi. 15 turasanga izina Sandra. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero ushobora kurihitamo ukita umwana wawe w'umukobwa uzavuka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye gutangira. Izina Sandra rero risobanura umushumba w'amahoro. 16 turasanga izina Sara. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero risobanura umwamikazi. Rikaba ari izina ryakunzwe cyane muri Sudani. 17 turasanga izina Al. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina risobanura icyubahiro cyangwa se uburanga. 18 turasanga izina Wad. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero risobanura urukundo. 19 turasanga izina Fatima. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Izina Fatima rero rikaba ari izina rya gakondo cyane cyane hariya muri Sudani. Rikaba naryo riri mu mazina akunzwe muri kiriya gihugu cya Sudani. 20 turasanga izina Mui. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero risobanura byose birashoboka. Ngaya rero amazina 20 twe twabateguriye uyu munsi agezweho cyane mu gihugu cya Sudani. Ushobora guhitamo rimwe cyangwa se abiri ukaba wakita umwana wawe uzavuka
muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye gutangira. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, urarikira gukurikirana icy'ubutaha. Gitwari kumwe ndi Mizero Felix. Imana ibarinde.